Aliona ya sasa, yaliyopita
ni Abaefeso 5:20 haravuga ngo muje mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Amen. Karibu rero kubahaye bumva basenga ngo ry'Imana. Numvishe bavuga ko tusome neno la Mungu. Okay, ugize neza cyane. Naringize ngo wenda reka dusome Abanyefeso ni hajya badusomeye kitabu cha Waefeso, waraka Paulo ameandikia Waefeso, ni ibice 3 umurongo wa 20. ni sura ya 5 aya 22 aya 3:20 aya ya 5 sura ya 5 aya 20 5:20 gutya aho ngaho. Sura ya 5 aya ya 20 kitabu cha waraka ambao Paulo ameandikia Waefeso. Mujye mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusubiremo. Mujye mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nanone dusome Zaburi. Tutasoma tena kitabu cha Zaburi. Zaburi 117 aya ya 117. Zaburi 117 ifite umurongo umwe gusa 17. Rero turayisoma imirongo yombi ni ibiri gusa nyine. Aya mbili ambazo inazo tutazisoma zote. Mwamahanga yose mwe nimushime Uwiteka. Mwamoko yose mwe nimumuhimbarize kuko imbabazi atugirira ari nyinshi kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Amen. Tidusoma byinshi cyane byo gusoma turabirangije. Hatutasoma mengi, mambo ya kusoma tunayamaliza. Nanone kandi bagize neza abavuye gusengera ijambo ry'Imana. Na wale ambao wameombea neno la Mungu wamefanya vizuri sana. Ni nko kuvuga ngo ntago twongera gusenga. Ni kusema ya kwamba hatutarudilia tena maombi. Reka ndaza gukora ibintu bibiri nkuko nanone biri mu ijambo ry'uyu munsi. Kwa hiyo nitafanya mambo mawili kwa sababu mambo hayo yako katika siku ya leo. Ndashima nindangiza tuze kuvugana aya majambo tuvuye gusoma. Neno la kwanza nitashukuru, neno la pili nitaongea kidogo kuhusu maneno haya ambayo tumeyasoma. Amashimwe umuntu wese yayavuga mu buryo bwe. Ninaamini ya kwamba kila mmoja anaweza shukuru namna kufatana na jinsi amekumbana na shida fulani. Kandi umuntu wese arashobora kubivuga mu buryo abyumva. Na kila mmoja anaweza tamka kwa maneno ambayo anaweza akatumia. Cyangwa se ugaceceka ugakoresha ibimenyetso. Kuna yule ambaye anaweza jinyamazia lakini anaonesha kwa ishara. Rero uko niko gushima kuba kuriho. Kwa hiyo yote ni kusema ya kwamba ni kushukuru. Reka nshime nkoresheje amagambo makeya. Kwa hiyo mimi nitashukuru nikitumia maneno machache kugira ngo ntaza kubarambira nkuko no munsi nyine wa mbere. Ili nisikuye kukawia kwa sababu ni siku ya kuanza. Ndabanza nshima Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo. Kwanza nitamshukuru Mungu ambaye amefanya hivi. Nkuko kuva ubwo duherukana mu giterane tangu ile siku ambayo tulikuwa katika mkutano ambayo umeisha kugeza kandi kuri uyu munsi hata kufikisha siku ya leo haciyeho ibihe byinshi. Tunaamini ya kwamba na tunajua ya kwamba kumepita mambo mengi. Muri ibyo bihe byinshi byari biherekejwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Na katika mambo hayo yote ambayo yamepita kuna mengi ambayo yamepitia ndani. Twahuye n'intambara zisa naho zirenze kabiri izo twari dusanzemo. Tumepita katika vita ambavyo viko na nguvu kuliko zile vita vyote ambavyo tumepitia. Nibwo twabonye intambara zo mu kirere.
Ni mara ya kwanza tukiona vita vya angani. Nanone kandi zica abantu, zikura n'abantu benshi mu byabo, na watu wengi wamekufa na wengine wakatoka katika maeneo yao. Neno ambalo tutalizungumzia nijya mwabonye twandika mu nzandiko twabahaye, kusema ni ile neno ambayo tumeandika katika mabarua na mwararisomye inshuro nyinshi mwicaye iwanyu, na ninaamini ya kwamba mmechukua muda mrefu wa kwenda. Rero nijyo dusomye ni najyo tuzaguma gusangira muri iyi minsi. Hilo neno ndilo ambalo tunasoma na ndilo tutaendelea kusoma. Ni jambo rivuga gushima Imana, ni neno ambalo linazungumzia kuhusu kumshukuru Mungu, ndetse kandi no guca bugufi, hata na kunyenyekea pia. Ni ukuvuga ko ari ugushima Imana duciye bugufi. Ni kusema ni kuunganisha maneno haya yote mawili, kushukuru Mungu hata na kunyenyekeza. Gushima ni ikintu cyumvikana n'umwana wese ashobora kumva. Hata na mtoto anaweza sikia neno, akisikia tu neno kushukuru anaelewa nini kufanya namna gani. Ese gushima biba iyo habaye iki? Wakati gani sasa mtu anaweza shukuru? Gushima, kushukuru ntabwo biza gusa bibanjije. Sio kusema tu ni kitu ambacho kinatangulia. Si ijambo riza rijya mbere. Si neno ambalo linatangulia mara ya kwanza. Gushima riza ari ikintu cya kabiri. Lakini kushukuru inafuata neno la kwanza. Habanza igikorwa, kunakuwa kwanza kazi ambayo inafanyika, kandi utikoreye, na ile kazi hawezi ifanya wewe binafsi, ahubwo ukabugikorewe n'undi muntu. Lakini kunapatikana yule mtu mwingine ambaye atakusaidia. Uwo muntu iyo arangije kugukorera ico gikorwa, wakati kumepatikana mtu ambaye atakusaidia katika usaidizi wowote, nico gihe ushobora kuvuga ngo ndashima. Kwa hiyo neno ambalo linafuata ni kushukuru. Arashobora kugukorera igikorwa wewe ubwawe wari gukora, anaweza fanya kazi ambayo wewe binafsi unangelifanya, mbese akazi warushoboye, kazi ambayo ulikuwa unaweza, ariko hakaza undi muntu akagukorera, kutokeza mtu mwingine naye anafanya kazi hiyo. Kurugero wagiye mu isoko utindayo, kwa mfano unaweza enda sokoni kisha unakawia huko, undi muntu akaza gacani wawe cyangwa sakagukomereza, mwingine anafika kunyumba kwako anaanza konga moto, ugasanga umuriro wafashwe, unakutana moto ishawa. Ico kintu warugishoboye kandi ugifitiye ubushobozi, sema kitu hicho ulikuwa na uwezo wa kukifanya, ariko nta mwanya wari ufite wo kugikora, lakini kile umekosa tu ni haje undi muntu arakigukorera, lakini kumejitokeza mtu mwingine akafanya kazi. Ubitekereje urumva na kantu gato uyu muntu wagukomereje, unaweza kubiwaza vizuri, unaweza sikia kama ni kitu rahisi, ariko nundi muntu wabikoze ntabwo ari wewe, lakini ujue ya kwamba ni mtu mwingine ambaye amefanya. Nimba uwo muntu yagukoreye ikintu warushoboye, kwa hiyo kama mtu huyo amefanya kitu hiyo ulikuwa na uwezo wa kukifanya, rero ukwiriye kumushimira, lazima utoe shukrani kwake, kubera ko yakoze mu mwanya wawe, kwa sababu amefanya katika nafasi yako. Nanone kandi arashobora kugufasha ikintu wewe ubwawe utari gushobora. Kuna kitu kingine anaweza kusaidia wewe hawezi kifanya. Birashoboka ko ari uguterura ikintu kiremereye, inawezekana ni kuweza kubeba mzigo fulani. Kenshi tuzatubona abantu bitegura baje kugemura, wakati tunaona watu wengi wanaandaa kwa kuweza kuenda kutazama watoto wao huko, ico kintu mu Kinyamurenge bakazana amabumba nibarana ratanu bakayatekera mu mufuko umwe. Unajua ile mira ya Wanyamurenge desturi wanafanyaka ile sana, wakichukua zile bunga za mingi mizigo, ugasanga umuzigo wifugiye kuresha nugiye kuwikorera, unakutana mzigo inaweza lingana sawa sawa, iko sawa kugira ngo wa muntu azawuterura ushira ku mutwe we, ili mtu ule autoe chini autie juu ya kichwa chake, bikaba ibintu atoshobora. Haiwezi, inawezekana kama hawezi kiweza, bigasaba ko haza undi muntu uza kumuteruza wa mutwaro, inabidi mtu mwingine akuye amsaidie kuweza kumteruza, kugira ngo aushire ku mutwe, ili awezi kutia huko kichwani. Uwo muntu yaje kugufasha umuzigo utarushoboye guterura, sema mtu huyo amekuja kusaidia mzigo ambao wewe haukuweza kufanya, au gushira ku mutwe, kisha naye akakusaidia kufikisha ku kichwa. Uwo muntu nawe uwo mushimira kuko yagufashije gukora icyo utarushoboye wenyine, huyo naye umshukuru kwa sababu kuna kazi ambayo amefanya
ili mumalize kazi hiyo. Nanone kandi hari igihe umuntu yogufasha ikintu utakagombye no gukozaho imitwe y'intoki. Ni kusema kuna mtu mwingine ambaye anaweza kusaidia kwa kazi ambayo wewe hauwezi hata. Ikintu tobasha no gutungaho imitwe y'intoki. Kitu ambacho hauwezi gusa hata na kitu. Ikintu tanobasha no gutekereza. Wewe hata na kukiwazia pia hauwezi waza namna ya kufanya. Rero muri ubwo buryo nibwo tuja kujamo. Ni katika njia hiyo ambayo tutaingilia. Ta wundi muntu wogufasha ibyo utobasha gutekereza. Kwa hiyo hakuna mwingine anaweza kusaidia kazi. Ta wundi wogufasha ibyo utobasha no gutunga imitwe y'intoki. Kazi ambayo wewe hauwezi gusa na usibye Imana yonyine. Isipokuwa Mungu mwenyewe peke yake. Niyo mpamvu twavuze ngo turavuga gushima no guca bugufi. Ndiyo maana tunasema yule ambaye anachukia ndugu yake ni muuaji. Imana tubabarije. Mungu aturehemu. Uwanga mwene se ni kusema yule ambaye anachukia ndugu yake. Wowe se n'umwicanyi. Ujue ya kwamba yule ni muuaji. Kandi abicanyi nta mugabane bafite mu bwami. Na Biblia inasema ya kwamba wale wauaji wote hawana urithi mbele ya Mungu. Abicanyi nta mugabane bafite mu bwami. Wale wote ambao ni wauaji hawana. Rero twebwe dufite impamvu zo gushima Imana. Kwa sababu sisi tuna zile sababu. Muri Zaburi habuze ngo mwamahanga yose mwe. Biblia inasema ya kwamba katika Zaburi yenye mataifa nyote. Mwamoko yose yo mwisi. Inasema ya kwamba na hata na nyinyi nyote mnaishi. Mwamoko yose ari mu minembwe. Hata na taifa zote ziko mw'abanyamurenge mwe. Hata na wanyamurenge. Mw'abafurero mwe. Wakiwa ni wafurero. Mw'abashimwe. Wakiwa ni wamushi. Mw'ababembe mwe. Wakiwa ni wabembe. Mw'ababangu bangu mwe. Mw'amoko yose ari mu minembwe. Mw'abatuye isi mwese mwe. Nimushimire Uwiteka kuko agira neza. Haleluya. 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 Aravuga ngo nimushimire Uwiteka. Anasema ya kwamba lazima tumshukuru kwa sababu anafanya mambo mengi. Kandi ngo imbabazi ze zihoraho. Na rehema zake zinaishi uhereye mw'irema ry'isi. Anasema tangu uumbaji wa dunia Imana yari ifite umugambi wo kugenderera umwana w'umuntu. Mungu alikuwa na mpango wa kumtembelea mwana. Imana yari ifite kuzicarana n'umwana w'umuntu. Mungu alikuwa na mpango wa ariko ikazicarana n'umwana w'umuntu yera adafite. Lakini Biblia inasema ya kwamba alikuwa na mpango huo wa kuwa na mwanadamu yicaranye nayo ari uwera pamoja naye akiwa mtakatifu adafite irindi kosa lolote. Ariko kubera urugenzi rw'iyisi, lakini kwa sababu ya safari katika kubera ubutayu bwo muri iyi kwa sababu ya jambo ambayo tunapitia kwa kundi wa muririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha sawa na vile Biblia ina aravuga mu buzima bw'umwana w'umuntu burandura ndetse bukagira sema ya kwamba usima wa mwanadamu no kubera izo duca mu buri munsi ni mambo ambayo tunayapitia. Ibaze nk'intambara za FARDC. Wewe waza katika vita ambavyo tumepitia. Bamwe bafushije abana babo. Kuna wale ambao wanapoteza watoto. Abandi bafushije inshuti. Kuna wale ambao wanapoteza. Abandi bafushije abagabo. Kuna wale ambao abandi banyazwe ibyabo. Wengine nao wamenyazwa. Abandi batwikiwe amazu. Wengine wamenuguza. Abandi bavuye ku misozi y'iwabo. Abandi hata na wengine izo zose ni urugenzi rwo mu isi. Kusema ya kwamba hiyo ni safari katika ubutayu burebure. Hiyo ni tango ambayo ubwo nibwo buza butuma ubuzima bw'umwana inasababisha maisha ya mwanadamu kandi ukagira ikizinga. Hata linakuwa na ariko Biblia yavuze ngo Biblia inasema muri izo zose dushima Imana. Kupitia hata yale. Muri izo zose dushima Imana. Hata tunayapitia. Nukubera iki dushima Imana? Ni kwa sababu ya nini tunamshukuru? Nuko Imana yadushize kuri iyi si. Ni kwa sababu Mungu ametuweka katika dunia. Irangije kudushira kuri iyi si. Yeye kwa kutuweka katika dunia. Igambirira. Yeye amekuwa na kusudi hilo. Kutwezesha ibikorwa. Ili sisi tupate kuwa watakatifu kupitia matendo yake. Kutwezesha ivyo ducamo. Ili sisi tukue watakatifu kupitia kutwezesha ibigeragezo ducamo. Ili sisi tukue watakatifu kupitia kutwezesha ingorane ducamo buri munsi. Hata na zile shida zote ambazo tunazipitia. Hizo nizo zizagaragaza ko twiyemeje gukorera Imana. Zitasababisha zitaonesha kwamba tumejitoa. Hari kintu abaswahili bavuga ngo uamuzi wetu ndio utakaotuponza. Nukuvuga ngo jambo ry'Igiswahili bavuga ngo guhitamo kwacu niko konyine kuzatuma tuba abo tuzabaho. Ayo mahitamo dufite ni kusema ile uamuzi wetu, ayo mahitamo yacu, ile uamuzi wetu ategwa n'ivyo tuhaye ducamo. Ni kusema yale yanafuatana na yale ambayo wewe twarangiza tukavuga ngo, lakini sisi tunakuwa tunasema nuko ibi bingezeho none. Hata kama haya yananipitia leo, nuko ibi bigeragezo bingezeho, hata kama haya yote
ariko mfite Imana mwiza. Lakini unasema ya kwamba umugambi w'Imana na unasema ya kwamba hata na nuko nzobana nayo mwisho. Ni ili mimi nikarithi pamoja naye. Ivy'isi ukabicaho nguta. Hiyo unapita katika mambo ya dunia. Ivy'isi ukazima maso. Ni kusema mambo ya dunia unaweza. Ivy'isi ukabifaho. Wewe unakufa katika mambo. Warangiza ugashima Imana yakuremye. Kwa hiyo unatoa shukrani kwa Mungu ambaye amekuumba. Niko Paulo yazabwira Abanyafilipi. Hiyo Paulo amewaambia wa Efeso. Wa Filipi. Yazabwira Abanyafilipi. Ni hiyo Paulo ameambia wa Filipi. Anababwira ngo akawaambia hivi. Hari ibintu nari ndarikiye. Kuna yale ambayo mimi nilikuwa nayatamani. Hari ibintu zari bimfitiye. Kuna yale ambayo alikuwa ni faida kwangu. Hari ibyo nari mfashe mu maboko y'igishoro. Alikuwa mikononi mwangu sawa sawa na ile mtaji nari mbifite nk'umutaji. Nilikuwa nayo katika mikononi mwangu. Iyo nabijanaga naracuruza. Wakati nilikuwa nabipeleka nilikuwa nabijana kunguka. Wakati nilikuwa nabitoa nibitekerezo nabikoresha kinjiza faranga. Hata nikitumia mawazo yangu nikaingiza. Ariko aravuga ngo